Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Maras, evidentno je da se s ovim želi postići kontrola vlasti na svim razinama, imati što veći utjecaj na sve procese vladanja, donošenje rješenja ili ne znam čega, svjedok tome je i ta objedinjena inspekcija. Jednostavno se želi svoje ljude postaviti koje ukoliko dođe neka vlast neće se moći nikako maknuti određeno vrijeme, tu će postojati određena opstrukcija i onda bilo koja vlast koja dođe u jednom mandatu ne može se nigdje pomaknuti zbog toga što postoje uvijek nekakve kočnice. Nažalost, HDZ poručuje da ako niste s nama onda ste protiv nas, ako ste protiv nas teško ćete živjeti u Hrvatskoj, bolje da onda negdje odete, da se ne stvara problem i ljudi su to tako i prihvatili, zbog toga nam je i otišlo 350.000 ljudi. 350 otišlo, 350 blokirano, 700.000 da ne nabrojim sve poteškoće kako ljudi žive, eto žive samo oni koji imaju HDZ-ovu iskaznicu dobro, a svi mi nek se slikamo.